Karilum khasi kadai kari kabau belai lapan kup kerpang ya kajing internet kilum kiwa kijaka kiputa bat keleng saudong kipadon haka. Kajing don jong kini kala kringi kibriu kibana syaritor bagi lakwa hidik dik ban poi syakini kijaka kiba pengat bat ba internet. Kajing khoi kamariang kajing sengur kiwa duit kaktik ya kinong cungok kai perdai bantu syakini kibenta kiba itiang jong kari khasi. Kajuk mentah kala dei kajuk jong kajing ya be, kajuk jong kajing ya wat ya karoi kapar. Kala sedang ban kiu lengba na kajing nang kiu ubriu ha kayok kakot, lane ya kajing nang kajing start, kawan ra ya kajing mentoy bat kawan ra ru ya kajing du jing mentoy. Lak ban len hang ne na kajing yo jing mentoy kalong briu. Lapen ki win lut ya barok kilum kiwa. Bat lapen madan ru ya kisentem lum, la ruban kedau hang ne bagi don shisha arjat kita ki bayat lang hasenda, na kebenta ban yo ya kajing mentoy manga mapi, baru le se kajing du jing mentoy ru kayat lang senrap. Kawai na kabala pau penrengkau, da kajing pentre ya kasurok ba, kala ruban ajing mentoy le se hadin habun, ha kapateng kaban sawan, kamtam ban pensuk ha kalit kawan, penban na kabenta kabaha kamiat kejonga jongpi, lapen sniudur khoj ya kijaka kiputa kilum kisentem lum, da kabalapu da kapu shinum balapen ki win ya kilum ki balayeng skem kumbalong menta na du balapen tre ya kani kasurok kajing syong senjor ka khendau kajing tua khendau kala juji anak kapor sya kapor ha kasurok NH40 Shillong dauki tamabil ha ki bentar ngan da kababuram ya kilong ying ki bala syakta kidon ki khep ki bakani kasurok kashim ya kajing im ki mensim bakodor. Yano an kena hato kadai kajing bom pushe jangka company ka bapentre ya kasurok na markat no si no an jia yang ki bakum kini kajing jia basniu lane kajing long jing manhi kasurok ka bahakum kini ki kim khan. Hang ne ka khubor kalong layau paj ba lane yakinong pentre jangka surok kidai ban long ki ba penyngor ba hanang na kabenta ka bit ka biang kan long kumbala temu. Namarki eke baro latmu om syakaban pensniu nrengi ya be syakabaha kamian.